Bajo el lema Por un ensino sen ataduras, súmate, las juventudes socialistas distribuirán dípticos informativos entre los alumnos del campus de Ourense, 11 institutos de secundaria y entre los padres de los 15 centros de educación infantil y primaria de la ciudad. El objetivo es protestar por la política en materia educativa que, según los socialistas, está realizando la Xunta de Galicia. En vez de ir cara a clases máis pequenas onde o alumnado teña atención personalizada, pois o que fixo a Xunta de Galicia foi reducir profesores. Concretamente este ano será alrededor duns 700 postos de traballo menos que haberá en Galicia, con menos atención personalizada aos alumnos e alumnas galegos, menos profesores de ensino especial, menos orientadores, menos mediadores nos centros de ensino, clases con maior número de alumnos, menos financiamento do ensino público e, curiosamente, e especialmente en época de crise na que están eliminando cartos para o ensino público, aumentaron o financiamento aos centros privados, centros que, por certo, na súa maioría están ligados ao Opus Dei e centros que segregan rapaces e rapazas nas súas aulas.